kita akan lanjut kembali kalau tidak ada halangan. Tapi di mana kita akan melawan Persebaya, yang kita atur dulu air minum. Air minumnya kita buka labelnya. Karena air ini bukan sponsor, makanya kita buka label. Siapa? Sehat. Sore. Dari mana, Rek? Tuh. Se eu tivesse aqui, mas eu fui em frente e persisti. Tem que ir pra construir seu aniversário. Guys, another thing that it's very important today. Yang lain lagi. More important that we think about what we can do and what we cannot do. Ya teman-teman ingat ya, hal yang kita sudah bicarakan, yang kita bisa lakukan dan yang kita harus hindari. It's remember that we just win if everybody defend, be focused, be aggressive, respect the trigger, respect the intensity, and support our teammate. Kalian bisa menang kalau kalian lakukan dengan sama-sama apa? Oke, semua harus bertahan. Oke, dan kalian harus lihat tanda trigger. Pada saat kalian lihat trigger, contoh misalnya bola di long atau membelakangi, terima bola membelakangi, sama-sama semua. Dan berikan intensitas dan juga agresif di lapangan sama-sama semuanya. Dan saling motivasi, saling angkat. Is hot. Try to make warm up good. Make good passes down. The pitch is very good, grass. Pemanasan dengan bagus, adaptasi dengan lapangan. If we make a good warm up, it's the probability that we go inside bagus, it's big. Mulai dari pemanasan sudah bagus ya, karena energi yang kalian keluarkan di pemanasan itu nanti yang akan kalian bawa ke pertandingan. And after this is football. And the football, there are two ways that we can go to the game. First, we go together and try to do our best together. Dua hal yang kita harus lakukan adalah sama-sama kita berikan yang terbaik di lapangan sama-sama. Or we go thinking individual. Atau kalian pikir sendiri-sendiri. And sometimes individual not help too much. Dan ini tidak akan membantu tim. Kalian harus sama-sama semuanya. So we lose together and win together, and we have another opportunity here to change the things today. Harus sama-sama supaya kita bisa dapat hasil bagus di sini. Ya? It's going to be difficult. Yes, it's going to Memang be ini akan difficult. susah. But we can make also difficult to them. Tapi kita juga bisa persulit tim lawan. So, asalkan kita lakukan dengan sama-sama semua. So very important, make good warm up, make good pass for your teammate, incentivize your teammate,
to make good things. Rasakan lapangan, selalu angkat rekan-rekan setim kalian, saling motivasi. Okay, guys, come on. Dan inilah tim tamu BSM Makassar. Oke. Sabar, sabar. You know that you are doing what you love. Kalian lakukan pekerjaan yang kalian suka. Imagine all the people that want to be in your situation, in your Bayangkan position. semua orang mau ada di posisi kalian sekarang, melakukan pekerjaan yang dia cintai, yang mereka cintai. So this is opportunity that we must catch. Oke, ini kesempatan yang kita tidak bisa buang-buang, tidak bisa lewatkan. Have the opportunity to play in the fantastic stadium with the fantastic grass. It's not for Lapangan everybody. bagus, rumput bagus. So we know that they win the the matches before. The motivation of them is very high. Kita tahu motivasinya mereka sedang tinggi-tingginya sekarang karena mereka menangkan 2 pertandingan terakhir. And we, last picture, the result was not so good. Dan sebelumnya kita hasilnya tidak terlalu bagus. We have the opportunity here to change this picture. Dan kita punya kesempatan ini lagi, punya kesempatan untuk merubah hasil tersebut. And how we can do this? Dan bagaimana kita bisa lakukan ini? Guys, come on. Let's go remember what we do before. Huh? What we do before. How we did it. Kita selalu melakukan. Huh? Focus. Identifikasi. Don't be offside. Huh? See the position. Fokus, hati-hati sama offside. See if there is a trigger to press. Lihat apakah ada tanda press di situ. Kalau memang ada, berikan press. Defensive transition, cepat, bagus, recovering your position. Transisi bertahan harus bagus. Lebih baik kalian istirahat di posisi kalian. Be intense, be aggressive. Berikan intensitas dan agresif pada saat di lapangan. It's gonna be a difficult game. Yes, it's gonna be a difficult game. Sulit di sana nanti, ya betul memang sulit. 1 point here, allowed to us not go down on Satu poin yang sangat degradasi. membantu bagi kita di klasemen nantinya. On Liga table. Supaya kita tidak terlalu turun. 1 point good. But 3 point, fantastic.
Kalau 3 poin itu luar biasa. Kalau bisa kita wujudkan. Huh? 3 points, if you got 3 points here, it's fantastic. We must think what we want. Kalian harus camkan dalam kepala kalian apa yang kalian mau di lapangan ini. Alone, nobody can do nothing. Kalau kalian sendiri-sendiri, kita tidak bakalan sukses. And if we are playing, the first 11 must work hard when we have bola and when we don't have bola. Dan 11 orang yang ada di lapangan kerja semuanya pada saat pegang bola dan juga pada saat tanpa bola. And who's on the bench and after going side must give also your best. Dan yang di bench juga pada saat masuk angkat tim, angkat tim. And when finish the match, if they win, we must say congratulations. But we must feel that we give everything. Selesai. Abang ada. Come on. Yo.
Doa mulai. Doa selesai. Ayo, Roy. Siap ya? Guys, last season we have lucky when we play against them. Musim lalu kita beruntung. Kita punya keberuntungan pada saat kita lawan mereka. Now they have lucky. Dan mereka sekarang miliki keberuntungan itu. But we cannot make the analysis about lucky. Tapi kita tidak bisa analisa tim hanya gara-gara keberuntungan. We must be realist. Dan kita harus realistis. And the reality is, take a game away, dua time we lose. Dan realitanya sekarang adalah dari 3 pertandingan tandang yang kita lalui, di 2 pertandingan kita kalah. And if we not shoot to the goal, we not good score goal. Kalau kalian tidak shoot ke gawang lawan, bagaimana kalian mau cetak? Don't have afraid to shoot to the goal. Jangan takut untuk shoot. I never say, hey, not shoot to the goal. No, I say shoot to the goal, shoot to the goal. Jangan pernah shoot. Tidak saya pernah bilang begitu. You saw the goal that they scored? Shoot outside of the box. Kalian lihat golnya mereka. Shootingnya dari mana? Luar kotak. So we must believe if the others can do this, we also can do. Jadi kita harus percaya. Kalau orang lain bisa lakukan ini, kita juga bisa lakukan. But Bible's attitude, I'm happy. Huh? Tapi Bible's itu attitude. kalian bagus. Come on, head up. Ayo. Okay, come on. Make good eyes. Put the cover. Tegakkan kepala kalian. Volley. Saya bilang ini bagus. Make Kita better harus shoot. next match. Okay, guys. Come on, head up. Come on. Ayo, tegak.